Bakunzi b'ikiganiro cya Bizatsi by'u Rwanda, bakunzi b'amakuru yacu tubagezaho umunsi ku munsi, bakunzi kandi mwe mudukurikira hirya no hino hatandukanye, reka duse naho tugaruka kuri ubu buzima bw'umuyobozi ukomeye cyane muri Kiliziya Gatolika. Iyo tuvuze Kiliziya Gatolika ku isi yose rero, yaba mu Rwanda, muri Afurika ndetse n'isi muri rusange, tuvuze umuyobozi mukuru wa Kiliziya Gatolika, Papa Francis. Uyu Papa Francis rero ubuzima bwe busa naho buri ahaga. Reka twifashije ibi binyamakuru nka Kigali Today, ikinyamakuru BBC Gahuza, ikinyamakuru Umuseke, ikinyamakuru kandi Igihe Akadomo.com ndetse n'Inyarwanda. Inyarwanda yaragize ati Papa Francis akomeje kuzahazwa n'uburwayi. Naho BBC Gahuza mu miryango mwaka 2024 yigeze kuba ati ubupapa n'ubuzima bwose sinzegura Papa Francis kubivuga ko yaba yaragiye kwegura icyo gihe kubera amagara y'ubuzima bwe. Naho Kigali Today yo yaraje irandika ubuzima bwa Papa Francis burarushaho kumera nabi. Naho nubundi Munyarwanda barongera baragaragaza ati amakuru mashya kuri Papa Francis ugowe n'ubuzima. Ubuzima rero bwa Papa Francis bukomeje kurya ahabi. Nitwa Eric Nshimimana, naho iyi ni Bizatsi by'u Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro byose n'ahandi wabisanga atari kuri Bizatsi by'u Rwanda. Wewe uri mu Rwanda, mu turi tugeze kuri 30, uri mu karere k'ibiyaga bigari, u Rwanda, Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari Uganda, Tanzania, namwe mwese bari Sudan, muri Afrika yo hagati, Central Africa, Afrika y'Amajyepfo, y'Iburengerazuba n'Amajyaruguru, namwe kandi mukunda kumva ibiganiro byacu bya Bizaza TV Rwanda muri hanze y'u Rwanda, ubwo ni kota Masimu mu Faransa, Ubudage, Canada ndetse namwe mutwumva muri Amerika, mukaba muri kutwumva kandi muri mu Bwongereza. Mbifuriza ibihe byiza, bahaye ikaze mujyango mugari wa Bizaza TV Rwanda. Ubupapa n'ubuzima bwose sinzegura Papa Francis ku byavugwa ko yaragiye kwegura kuko yagowe n'amagara. Umukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yavuze ko nta gahunda afite yo kuba yajya mu kiruhuko cy'izabukuru, ahubwo ateganya kuguma muri izi nshingano ubuzima bwe bwose busigaye. Biri rero mu gitabo kuri we yasohoye yise ugenekereje mu Kinyarwanda ubuzima inkuru yanjye mu mateka. Uyu mugabo rero w'imyaka agera kuri 88 y'amavuko yavuze ko atazagarika akazi ke nubwo hari cyangwa se hari ibihuha ko ashobora kwegura kubera ibibazo by'ubuzima bwe. Agira ati ntekereza ko ubutumwa bwa Papa ari ad vitam cyangwa se ubuzima bwose, bityo rero simbona igisobanuro cyo kubureka. Mu ntangiriro y'uzu umwaka wa 2024 Papa Francis yasubitse inama zitandukanye no kwakira abantu yarafite kubera amagara cyangwa se ubuzima bwe. Yarwaye ibicurane kenshi cyane, afite ingorane ndetse no mu kugenda kenshi, kandi ko ubu aboneka mu igare ry'abintege nke cyangwa se rifasha abantu bafite ibibazo by'ingingo. Ibibazo kandi rero kongeraho imyaka ye byazamuye ibibazo ku hazaza ha Kiliziya Gatolika ku isi muri rusange. Nubwo kandi yahakanye ko yabatekereza kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, mu gitabo cye Francis yavuze ko biramutse bibaye ngombwa ko yegura kubera ibibazo bikomeye by'ubuzima bwe, najya muri Bazilika ya Santa kujya ntanga penitensiya yo guha ndetse no guha Eucharistia abarwayi batandukanye. Gusa amakuru ava mu cyangwa se mu bamenyereye imitekerereze ya Francis nuko arimo kurwanya ko haba igihe abapapa babiri bombi baba bari mu buzima. Ikintu cyabayeho ubwo we yasimbuye Benedicto wa 16 yafataga ingingo idasanzwe na gato yo kwegura mu buzima bwa Kiliziya mwaka 2013. Kugira Papa Francis rero nka papa mu gihe Benedicto wa 16 n'ubundi yaba akiriho, byateye ukutumvikana hejuru muri Kiliziya, ubwumvikane buke burazamuka, by'umwihariko hagati y'abatsimbarara ku bya kera cyane ndetse n'abafunguye ku bitekerezo bishya muri Kiliziya Gatolika. Papa Francis mu gitabo yanditse yavuze ati umukobwa mwiza cyane yakunze. Mu gitabo rero cya Francis agaruka ku bibazo bikomeye cyane bihanze isi cyangwa se
bijombise muri rusange nk'abimukira, intambara ziriho ku isi ndetse n'ubumwe bw'Uburayi muri rusange. Papa Francis rero akomoza kandi ku buzima bwe bwite. Mu gice kimwe avuga ko umukobwa mwiza cyane bakundanye akiri muto ndetse kandi no ku rukundo ruto cyane yagize ubwo yari yatangiye kwinjira mu bupadiri. Arandika ati uwo mukobwa yari mu ntekerezo zanjye icyumweru cyose, bityo gusenga bikankomerera. Kubw'amahirwe byaratambutse cyangwa se byaratambutse biragenda cyane, nuko mu mubiri naho umuhamagaro wanjye kwiyegurira Imana ndetse no kuba umupadiri. Mu kindi gice kandi Papa Francis, umufana ukomeye cyane w'umupira w'amaguru, avuga uburyo yahuye n'icyamamare cy'iwabo muri Argentine Diego Maradona, ndetse bakanaganira ku gitego cyamamaye cyatsindishijwe akaboko abihimbye cyangwa se abahimbye akaboko k'Imana. Christophe White, inzobere ku bireba Vatican, yabwiye itangazamakuru nka BBC ati Vatican iteka ni ahantu hava amakuru ashishikaza abagatolika ndetse n'abandi batari bo. Igihe cyose hari igitambaro gifungutse bose bagisamira hejuru. Christophe rero avuga cyangwa se Christopher avuga ko nubwo Francis kenshi avuga ku isi no kuri kiliziya, ni gake cyane twumva avuga cyane ku buzima arimwo cyangwa se ku buzima bwe bwite ubwo aribwo bwose. Ati Francis amenyereye abantu b'amoko yose basubiramo cyangwa se bamuvugira cyangwa se bavuga uwo ari we nubwo atari we. Rero yari amahirwe yo kwandika ubwe umurage we ku isi muri rusange. Mu myaka rero igera kuri 12 ari ku ntebe nka Papa Francis yakiriye neza ibitekerezo bishya byamushyize mu bibazo ndetse n'abatsimbara ku byago cyangwa se kubyakira muri kiliziya. Umwaka washize w'2023 yemereye abapadiri guha umugisha kapo cyangwa se abakundana bamwe, kapo zimwe zibana zihuje igitsina, intambwe ikomeye cyane ku bantu amahitamo bitsina atandukanye cyangwa se LGBTQ bo muri Kiliziya Gatolika y'i Roma. Yemereye kandi ko n'abihinduje igitsina bashobora kubatizwa na Kiliziya mu gihe cyose bidateze sakwe cyangwa se urujijo. Rero mu Gushyingo mu kwezi kwa 11 Papa Francis yakuyeho umukardinali watsimbaraga ku bya kera wo muri Amerika cyangwa wo muri Amerika yitwa Raymond Burke, wanengaga imikorere ye amwirukana mu nzu yabagamo i Vatican kandi ahagarika umushahara we yahembwaga. Ilakopo rero Scanamuzi, umunyamakuru Vatikani w'ikinyamakuru La Republic cyo muri Butaliyani, avuga ko iki gitabo cya Papa ari amahirwe kubera cyangwa se kureba inyuma mu buzima bwe bwose mu gihe gisa naho ari cyanyuma cy'upapa bwe. Papa Francis kandi yatowe nka Papa wa 136 muri Werurwe umwaka 2013. Igitabo cye kandi cyatangajwe mu rwego rw'isabukuru y'imyaka 11 yaramaze ku Papa. Ni inkuru yindi yasohotse ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 2 mwaka 2025. Ati Papa Francis yakomeje kuzazwa n'uburwayi. Papa Francis rero uyu tuvuga yarwaye pneumonia mu bitaro i Roma, ndetse kandi Vatican yahagaritse gahunda zose abakristo bakaba basabwe kumusengera mu bihe bikomeye. Papa Francis, umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi, ari mu bitaro bya Gemelli i Roma nyuma yo kurwara pneumonia yombi, indwara ifata ibihaha byombi ikaba ifite ingaruka zikomeye cyane ku buzima bwa muntu muri rusange kandi zikaba zikomeye, bituma kandi gahunda yarafite zihagarika. Pneumonia ni indwara y'ubwandu bwo mu bihaha itera umubabaro cyane, inkorora, umuriro muremure cyangwa se mwinshi, ndetse no gukorwa, ndetse akaba kandi no guhumeka bitari sawa.
Iyo rero ifashe ibihaha byombi bita pneumonia yombi, bikaba bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku bantu bafite ubudahangarwa bw'umubiri buke ndetse nk'aba basaza bageze mu zabukuru. Iyi ndwara kandi ishobora guterwa na virusi cyangwa se bacteria, ikaba inasaba kwitabwaho byihuse n'abaganga. Amakuru kandi atangazwa na Vatican News agaragaza ko ubwo ubuzima bwa Papa Francis bugoye, ubuvuzi ari guhabwa bwatumye agenda agira ibimenyetso byoroshye, ariko inzobere mu buvuzi zisaba gukomeza kumwitaho cyane. Kubera rero ubu burwayi, Vatican yahagaritse gahunda zose Papa Francis yari afite muri iki cyumweru, ubwo ni mu kwezi kwa kabiri, harimo misa ya buri cyumweru kandi amasengesho yari ateganyijwe nayo yagiye asa n'ahagarikwa. Ubuyobozi bwa Kiliziya bwatangaje ku nshingano zimwe zizasimburwa n'abandi bayobozi mu gihe ubuzima bwa Papa bukomeje gukurikiranwa. Nubwo kandi ari mu bitaro, biravuga ko akomeje kwakira abashyitsi mu buryo bworoheje ndetse anagerageza gukomeza imirimo imwe n'imwe, ariko abaganga bakomeje kumugira inama yo kuruhuka. Papa Francis amaze igihe afite ibibazo by'ubuzima bijyanye n'ubuhumekero. Mu buto bwe kandi yagize ati uburwayi bwatumye baankuramo igice cy'igihaha cy'iburyo. N'amakuru asa naho yari amabanga ariko ari kugenda asohoka hanze. Burya kurwara haraho bikomoka. Mwaka wa 2023 yigeze kujyanwa mu bitaro kubera pneumonia, ariko icyo gihe yabashije kugaruka mu mirimo ye, ayigarukamo nyuma yo kuba yaroroye cyangwa se nyuma yo gukira. Ibibazo kandi by'ubuzima byagiye bituma agenda hindura uburyo akora inshingano zose, nko kugabanya ingendo ndetse no kwirinda gukora ibikorwa bimugora cyane. Vatican irahamagarira abakristo ku isi yose ndetse gukomeza gusinyira Papa Francis muri bihe bikomeye kugira ngo abashe gukira vuba ndetse no gusubira mu nshingano ze. Kiliziya Gatolika kandi n'isi yose bakomeje gukurikirana hafi uko ubuzima bwe bugenda burushaho kumera neza. Ikinyamakuru Kigali Today cyagize kiti ubuzima bwa Papa Francis barushaho kumera nabi. Ubuzima bwa Papa Francis bwanditswe ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri n'ubundi 2025. Ubuzima bwa Papa Francis umaze iminsi ajyanwe mu bitaro bya Gemelli biherereye i Roma burarushaho kumera nabi cyane, kubera ko abaganga batangaje ko ibimenyetso by'amaraso byagaragaje ko impyiko zitarimo gukora akazi kazo neza, kunyungurura amaraso ndetse no gusohora imyanda mu mubiri we. Papa Francis ubu afite imyaka igera kuri 88 y'amavuko, yari yajyanwe mu bitaro kubera ibibazo by'umusonga w'ibihaha bye byombi. Ibipimo kandi bishya byafashwe bikaba byaragaragaje ko n'impyiko ze zigaragara ibimenyetso byo kudakora neza, ndetse kandi akaba yashyizwe ku mashini imufasha guhumeka, imuha oxygen cyangwa se bya bomboni nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru CNN. Nubwo Vatican yo yatangaje ko abaganga bakomeje kugerageza kumufasha kugira ngo impyiko ze zongere gukora neza. Nubwo kandi ubuzima bwa Papa Francis butameze neza, ariko ngo aracyafite ubushobozi bwo kwibuka ibintu bye byose kandi akitwararika muri byose. Ejo rero ubwo hari ku cyumweru kuri 23 maze tariki 23 Gashyantare 2025 yakurikiye cyangwa se yakurikiye misa ntagatifu ari mu cyumba arwariyemo muri etaje ya 10 ari kumwe n'abashinzwe kwita ku buzima bwe. Papa Francis rero yananiwe kuvuga isengesho rya buri cyumweru Angelus. Ibyo bikaba kandi bibaye ku nshuro ya gatatu mu myaka igera kuri 12 amaze ari ku bushumba wa Kiliziya Gatolika. Nubwo kandi atashoboye kuvuga ibyo sengesho, ariko yatanze imbwirwaruhame yanditswe inatangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye ashimira abaganga barwaza ndetse kandi n'abandi bita ku buzima bwe bwa buri munsi. Ubuzima bwa Papa Francis bwakunzwe kurangwamo ibibazo by'uburwayi butandukanye. Mwaka 2021 yabazwe kandi mu nda. Mwaka 2022 yagize ibibazo byo mu ivi bituma agendera mu kagare k'abafite ubumuga. Mwaka 2023 rero nabwo yajyanwe mu bitaro kubera indwara
yo mu buhumekero cyangwa se iyo bitita bronchitis cyangwa se bronchitis n'izindi impanuka yagiye agira ziterwa no kugira intege nkeya z'umubiri. Nubwo rero akirwaye ndetse kandi akaba akomeje kwitabwaho n'abaganga, ariko ababishinzwe batangiye gukora imyiteguro ijyanye no gushyingurwa kwa Papa Francis kubera impungenge bafite ku buzima bwe nk'uko byatangajwe na Vatican. Bivuga ko kandi Papa Francis yabwiye babiri mu bamufasha ko yumva atizeye ko azakira, nubwo bidasanzwe gutegura gushyingurwa ku muntu agihumeka, ariko ibyo gushyingura Papa ngo ni umugenzi usanzweho i Vatican kugira ngo bitegure igishobora kuba icyo ari cyo cyose. Amakuru rero atugeraho aka kanya yasohotse mu kinyamakuru igihe.com, updates zose cyangwa se ziri kugerwaho ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2025 nuko ubuzima bwa Papa Francis bukomeje kujya ahabi. Benshi bati ashobora kuba yaranitabye Imana, ariko bakeneye final answer. Aya ni amakuru rero abakiri i Roma asa n'ahahishwe amabanga bakomeye cyane. Umushumba rero wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yongeye kugira ikibazo gikomeye cyane cy'umuhumeko, bituma aruka ndetse kandi ahabwa ibikoresho bimufasha guhumeka. Uyu musaza w'imyaka 48 amaze igihe arwaye umusonga watumye ajyanwa mu bitaro, uretse ko yari amaze iminsi ari koroherwa kugera ubwo yongera kugira ikibazo kidasanzwe cyanatumye kandi abaganga basukura ibihaha bye cyangwa se icyo bita cleaning ndetse no kuhoza cyane. Papa Francis rero yahise ahabwa ibikoresho bimufasha guhumeka, nyuma kandi yuko atari agishoboye kubyikorera abaganga bari kumwitaho bategereje kuza kubera ingaruka z'iki kibazo Papa Francis yagize, aho byiteze ko baza kubona ibisubizo mu masaha 48 ari imbere, ubwo hari ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi, ari naho kandi hari buve umwanzuro w'icyo bari bukore. Uyu mushumba rero uherutse ko uretse gutangaza ko atiteguye kwegura amaze iminsi akoresha igare rigenewe abafite ubumuga kubera ibibazo yagize mu mavi ndetse n'umugongo muri rusange. Benshi bati bakunda kwinjira mu by'ubuhanuzi bati isaha ku isaha uyu mupapa ashobora kuba ingoma ye igiye kurunduka, ati kandi ubuzima bwe nta handi buzerekeza usibye kuba yakitahira n'ubundi akajya mu bandi cyangwa se mu bandi batakiri ku isi. Ariko icyo twifuriza nuko yagira ubuzima bwiza akabaho, ariko biragoye cyane, biragoye kuko aba agendera hafi Papa Francis bagaragaza ko ashaje cyangwa se akuze. Hari n'abaherutse gutebya ikinyamakuru nigeze kubona ejo ndi gusoma gitebya Papa Francis ashobora kuzasimburwa na Anthony Cardinal Kambanda, ariko ni ibintu nyine ni ibintu biba abantu babavuga ariko babigoye. Gusa binabaye ntacyo bya bitwaye, gusa abandi bavuga ko Papa wa nyuma ku isi ari Papa Francis. Uyu rero reka twifurize gukira, agira ubuzima bwiza. Wowe ukomeze kuri subscribe ukoresha ku biganiro tugezeho byacu bya buri munsi, na yindi neguza naho butaha.